ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо азизон. қабл аз тақдими хабару гузоришо ба сархати мавзӯи имрӯз 27 феврал таваҷҷӯҳ кунед. Зани сатрпӯш мегӯяд маъмурияти донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ӯро ғайриқонунӣ аз кор рондаанд, аммо мақомоти муассисаи таълимии мазкур ин иддаоро рад мекунанд. ин суд муайян мекунад. Не, шумо барои чӣ барканор кардед занака? Шумо маърифӣ кунед суатона тамом. муноқишаи Покистону Ҳиндустон дар Кашмир ташаннуҷ ёфт. ҷонибҳо мегӯянд ҳавопаймоҳои якдигарро сарнагун карданд. ва қиматҳои баланди меваву сабзавот аксари сокинонро маҷбур намудааст, ки аз истифодаи бештари ин маҳсулот худдорӣ намоянд. ин болгарский сабз аз Покистон даст мезанад. помидори Самарқанд, бодрингои Покистон. як корманди ҳамакнун собиқи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон маъмурияти ин муассисаи таълимиро ба додгоҳ кашидааст. Малика Сангинова мегӯяд, агар додгоҳ ба фоидаи ӯ ҳал накунад, ҳозир аст ба зинаҳои болотар шикоят намояд. ин корманди донишгоҳ гуфт то ба синни бознишастагӣ ҳамагӣ чанд соли дигараш мондааст ва пайдо кардани ҷойи кори нав барояш осон нест. баҳси Сангинова ва донишгоҳи тиббӣ бар сари чист? ҳамкорони мо мавзӯъро пайгирӣ карданд. малика Сангинова, ки то моҳи пеш дар вазифаи китобдори донишгоҳи тиббии Тоҷикистон кор мекард, мегӯяд ӯро барои пӯшидани рӯймол ва изҳори андешаҳояш дар шабакаи фейсбук аз кор ронданд. аз соли 2015 ман зери фишорам. ҳамин либоси ман либоси миллӣ нест. анам хел рӯмол бояд ман набандам. баҳси малика Сангинова бо маъмурияти донишгоҳи тиббии Тоҷикистон рӯзи 26 феврал дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт шурӯъ шуд. ин китобдор мехоҳад исбот кунад, ки ӯро беасос аз кор ронданд. мана фишор овардан, ки ариза навишта бо хоҳиши худат рав ё ин ки мо туя сатякати пеш мекунем. ман гуфтам асос надоред. малика Сангинова афзуд, ба ҷуз масъалаи пӯшидани рӯймол, инчунин ӯро ба хотири нигоштаҳояш дар шабакаи фейсбук муҳокима карданд. ҳатто бознашри маводи интиқодӣ барои малика Сангинова дардисар шудааст. ба ман ҳуҷум карданду гуфтанд, ки ту дар фейсбук донишгоҳа комментарияи ганда навиштаӣ. ин корманди ҳамакнун собиқи донишгоҳи тиббӣ мегӯяд, барои пӯшидани рӯймол 2 маротиба, як дафъа дар соли гузашта ва ахиран дар моҳи январи имсол комиссияи ахлоқ ва одоби муоширати донишгоҳ ӯро муҳокима кард. ба гуфтаи малика Сангинова маротибаи аввал ба ӯ огоҳии қатъӣ дода мукофотпулии 6 моҳаашро буриданд. абдуллоев гуфтанд, ки ту бар зидди сиёсати давлатӣ реклама мебарӣ, ҳамин тарғибот мебарӣ. барои чӣ озод кардед ҳамин занака? намояндаи донишгоҳи тиббӣ, ки дар ҷаласаи нахустини додгоҳ ҳузур дошт, иддаои акнун корманди собиқашонро рад кард. ин хел масъала нест. ва чӣ аст сабаби асосии барканориш? ин суд муайян мекунад. Не, шумо барои чӣ барканор кардед занака? маърифӣ кунед суатона тамом. аз донишгоҳи тиббӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд, малика Сангинова бо донишҷӯён дағалона муносибат мекардааст ва донишҷӯён аз болои ӯ шикоят карданд. ман гуфтам, хоҳе ман донишҷӯя мебиёрам, ам донишҷӯ ман дағал бошам, донишҷӯя бигузор тасдиқ карданд, ки ҳақиқатан ман дағалам ё ки. бар асоси тақозои вазорати маорифи Тоҷикистон бояд сару либоси шогирдон ва корманди муассисаҳои таълимӣ мутобиқ ба меъёрҳои миллӣ бошад. дар даромадгоҳи донишгоҳи тиббӣ низ ҳамин гуна лавҳаҳоро мебинем, ки дар он тарзи либоспӯшии кормандон ва донишҷӯён дарҷ ёфтанд. додгустари ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз тарафҳо талаби созиш кард. ба сабаби созиш накардани тарафҳо аз ҳафтаи дигар баррасии ин қазия дар додгоҳ идома хоҳад ёфт. рӯ ба мавзӯи дигар. Покистону Ҳиндустон мегӯянд, ки ҳавопаймоҳои ҳамдигарро дар минтақаи Кашмир сарнагун карданд. ҷониби Покистон иброз дошт, ки 2 ҳавопаймои ҷангии Ҳинд аз сӯи нирӯҳои артиши Покистон сарнагун шуда, 2 халабони ҳиндиро ба асорат гирифтанд. Ҳиндустон бо нашри навори ҳавопаймои суқуткардаи худаш тасдиқ кард, ки як ҳавопаймояш беному нишон шудааст. Ҳиндустон ҳамчунон таъкид мекунад, ки як ҳавопаймои Покистонро сарнагун намудааст. 14 феврал ҳамлаи маргталабона дар минтақаи зери назорати Ҳиндустон Кашмир 41 сарбози ҳиндиро ба ҳалокат расонд. Ҳиндустон як рӯи ҷангҷӯи мустақар дар Покистонро масъули ҳамла намудааст. бинандагони арҷманд, рӯзи якшанбе 25 феврал бахши дуюми силсилагуфтори реги ому дар Озодӣ видео нашр шуд, ки дар он ҳамкорамон Аббоси Ҷаводӣ дар бораи 50 соли аввали вуруди ислом ба Мавороҳнар суҳбат мекунад. шуморо ба тамошои он ва ширкат дар баҳс даъват менамоем.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امروز در چندین شهرهای قزاقستان ساکنان دست به تظاهرات زده استعفای پرزیدنتی کشور نورسултон назарбоев رو طلب کردند. اعتراضات در پس منظر انجمن حزب نورآتن با شرکت پرزیدنت صورت گرفت که امروز در استان برگزار شد. کارمندان پلیس تظاهرگران را پراکنده کرده و چند از آنها را بازداشت نمودند. ضمناً در همین روزها مردم در جمهوری‌های انگوشستان و چچنستان روسیه زندگی تلخ صدها هزار نفر را به یاد می‌آورند که 75 سال پیش از دادگاه‌هایشان از جمله به قزاقستان و دیگر کشورها بادرغا شدند. خبرنگاران نستایش وریمیا با بعضی از این بادرغا شدگان صحبت نمودند. یادآوری از بادرغای چچن و انگوش‌ها، این ساکنان شهر ادبسر قزاقستان را 75 سال پیش از دادگاهشان راندند. ما وقتی پوشیدن لباس یا کفش نداشتیم. ما را از خانه نیم اوریان پایلوچ بادرغا کردند. هر وقت سال 1944 را به یاد می آورم موی سرم راست می شود. زنان و کودکان می گریستند. یک هرج و مرج بود. ما чигуна бе модарамон зинда мемондем. мо аз пасаш давидем у доманашро гирифтем. ман аз як тарафи ӯ, бародарам аз тарафи дигар буд. ба мо иҷоза надоданд бо ӯ биравем. تقریبا نیم میلیون نفر از مردم قفقاز را به قزاقستان و همین گونه به قرقیزستان و سیبیر بادرغا کردند. رژیم استالین چچن و انگوش‌ها را بر دروغ به همکاری با فاشیستان آلمان متهم کرد. بسیاری از مردم ضمن انتقال جان دادند. Вагон, дверь посередине, и с улицы стоял два солдата. در بین قطار یک در بود. در دو طرف سربازان با تفنگ می ایستادند. وقتی در ایستگاه می ایستادیم در را باز می کردند و درون قطار در آمده جسد می کفتند. اگر می افتند فرق نداشت کودک، زن یا مرد است، به درون برف می پرتافتند. نمی گذاشتند که آنها را دفن کنیم. دور می انداختند و در را می پوشیدند. Хранить не давали, ничего не давали, выкинули, двери закрыл, все. بعد مرگ استالین داغ خیانتی دست جمعی پاک شد و اجازه دادند مردم به زادگاه‌هایشان برگردند. 4000 نفر آنها با فرزندانشان ماندند و قزاقستان را وطن می‌نامند. من در چچنستان بودم. بسیار خوشم آمد. زیبا شده است. ولی قزاقستان برای من عزیز است. وطن من است. آنهایی که جبری بادرغا را کشیدند با خویشاوندانشان می‌خواهند که این فاجعه از یادها نرود. مردم بسیار زیاد از سردی و گرسنگی مردند. کودکان زیاد بی پدر و مادر ماندند. عذاب زیاد کشیدیم. به هیچ کس چنین روزها را آرزو نمی‌کنیم. برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. احتمال من بعد کلیپ و نوارهای ترغیباتی با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان که قبلا شب و روز در شبکه‌های تلویزیونی چرخش میکرد از گردش بماند. هفته گذشته امالی رحمان در ملاقات با رسانه‌های دولتی از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ‌های موسیقی اظهار نگرانی کرد. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند الکای در پی اصلاح وضع شدند. رهبریت شبکه‌های تلویزیونی میگویند کلیپ و نوارهای تبلیغاتی با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان به تدریج از افیر دور کرده می شود. این ثبت‌ها را نوارهای نو عوض خواهند کرد که تلاش و زحمت‌های مردم مهنتکش را نشان می‌دهند. این دستور خود پرزیدنت امامعلی رحمان است. خیر نو سه چهار شد ما از این مجلس ما نقشه چورابینی و که ترتیب دادیم. هر یک اداره داخل شبکه آغاز اداره از اداره برنامه‌های تلویزیونی تا اداره شهرنواز نقشه چهاربینی داخلی ترتیب دادند. ما دستور سپارش روبر دولت این اول است، اولویت است، در زمینه اول قرار دارد. گفتم که دستور سپارشی که همین عاجلیت طلب می‌کرد، همون ثانیه و ساعت دقیقه در حال است باید بردن. تحلیلگران نیز میگن شبکه‌های تلویزیونی باید بر وقت از چنین اقدام کار می‌گرفتند. زیرا مردم تاجیکستان رهبری دولت را می‌دانند و نمایش پیوسته نوارهای تبلیغاتی با شرکت رئیس جمهور هیچ معنا ندارند، بلکه برعکس به گفته آنها تبلیغات از حد زیاد می‌تواند نتیجه برعکس دهد. اما با این هم تحلیلگران این محدودیت را کافی نمی‌دانند.
запретов, тогда необходимо... аз ин пештар низ чунин ҳарфҳо ҷой дошт. Барои муассир будани ин гуна иқдомҳо назорати доимӣ ва беҳтар намудани воситаҳои дигари таблиғотӣ лозим аст, то ин ки дар оянда ҳамин гуна ташаббусҳои ба истилоҳ хизмати хирсона пайдо нашаванд. Подобной медвежьи услуги. با وجود آنکه منبع تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان امامعلی رحمان را کمتر نمایش خواهند داد، ولی با این هم چهره رئیس جمهور همیشه مد نظر خواهد ماند. عکس‌های پرزیدنت کشور تقریبا در همه نهادهای دولتی و باغ‌ها و خیابان‌ها آویزان است. گذشته از این تا به حال هیچ کس نمایش فیلم‌ها درباره پرزیدنت و دستاوردهایش را محدود نکرده است و این گونه فیلم‌ها در شبکه‌ها کم نیست. تو فرو رسیدن فصل بهار همگی 2 روز دیگر باقی مانده است، اما ظاهرا تاثیر زمستون امسال به نرخ میوه و سبزوات در تاجیکستان تا چند مدت دیگر ادامه خواهد کرد. زیرا طور مشاهده های براد یوسفی نشان داده است اخیراً قیمت محصولات پولیزی در بازارهای کشور بالا رفته شکایت خریداران را به بار آورده است. барфрезии шадид ва баста шудани чанд ҷодаи аслӣ интиқоли молу коло дар чанд рӯзи пеш сабаби болоравии қимати маҳсулоти бахусус полезии воридотӣ дар бозорҳои тоҷикистон шудааст. тоҷирон мегӯянд ҳанӯз маҳсулоти полезии гармхонаии кишоварзони маҳаллӣ вориди бозор нашудааст, дар ҳоле ки солҳои қабл дар интиҳои моҳи феврал полезиҳои гармхонаӣ дар бозор мавқеи маҳсулоти полезии воридотиро танг мекард. دهقانان رو میپرسیم میگن 10-15 روز دیگهش مونده. این سال شیره‌بندی شدگه اما پرنیکا شونده، گرمخانه شونده، فصلی قبلگه کمتر دیرتر شده. таъхири чанд ҳафтаина дар вориди бозор шудани полезиҳои гармхонаии маҳаллӣ боиси тақрибан ҳар рӯз боло рафтани қимати маҳсулоти воридотӣ дар бозорҳои тоҷикистон шудааст. мисол помидори самарқанд ҳастаи 25 сомон, помидори хитой ҳастаи 23 сомон, помидор қирғиз ҳастаи 20 сомон, помидори тоҷикистон ҳастаи 18 сомон. вайшам тоҷикистон фарқ дорад, ай норак, ай ёвон, мисол ай ҳар ҷош нархашон 1 сом фарқ дорад. дар аксари бозорҳои тоҷикистон ба ҷуз чанд навъи меваи маҳаллӣ кулли меваву маҳсулоти полезӣ аз хориҷи кишвар ворид мешавад. теъдоди кишварҳои воридкунандаи меваву маҳсулоти полезӣ ба бозорҳои тоҷикистон ҳам дар ҳоли афзоиш аст. Болгарский цветной айрон. Это болгарский соус из Покистона. Помидоры Самарканд, бодрингои Покистона. Булгори 45 сомон. Пештар 35 сом буд. қиматҳои баланди полезии воридотӣ сокинонро маҷбур кардааст ки аз истифодаи аксари ин маҳсулот худдорӣ кунанд ва ё дар мавридҳои хеле зарурат чанд дона то 1 кило мехаранд. ҳамон қадар қимат шудааст ки ба монанди қариб 1 килограмм гӯшт баробар шудааст. агар ин маҳсулотҳои ватании худамон мо ворид кунем, ин ки забти бозори дохилӣ мешавад. ин дар ҳолест ки бар тибқи маълумоти вазорати кишоварзӣ соли гузаштаи 2018 кишоварзон дар ҳудуди 70 гектар замин полезиҳои гармхонаӣ парвариш карда 1619 тонна маҳсулот аз ҷумла 1113 тонна помидор, 292 тонна бодиринг ва 214 тонна дигар анвои сабзавот ба даст оварданд. ин тавлидоти гармхонаӣ нисбат ба як соли қабл ҳудуди 200 тонна бештар будааст. яке аз бинокороне ки 2 рӯзи пеш аз гумбази масҷиди калонтарин дар Душанбе ба замин афтода буд даргузашт. сокини ноҳияи рӯдакӣ Давлатчо Юсуфи 60 сола аз замони ҳодиса дар ҳолати беҳушӣ буд ва шаби гузашта дар бемористон ҷон бохт. 8 бинокор субҳи 25 феврал аз баландии 33 метр ба замин афтода бо захмҳои мухталиф дар бемористони қарияи болобистарӣ шуданд. гумбази масҷиди бузургтарин дар Душанбе 60 метр баландӣ дорад. و با نگاه به اخبار ساعت برنامه امروز را انجام میدهیم، اما گزارش‌های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تسلیت خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه‌های رادیویی آزادی در شبکه‌های اجتماعی دسترس است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.